Tufa Samoa moni Le mawhaia e mea umai le whaamaoni Saula ia sauia O oe langa le pangatia Sia ufuli tua isi o wangani kumanaya Pia vaaya tue wa e sau Vaase e se e mai o pe au O te whaatali atu, o te whaatali se I e sau Ere mo maolo lumalo aina La upele awa le whangalo ita O te moe I le po, o te moe miti o wholinga Te lofa e te oi mana uwha a moe moe Wa te whiwe tau wha atonu o Awhea ai o le saolea Saolere a sau sino a te pea Si fino mea na ele se anga malo uma La ulupe ua le le I le mau mau Talo fai la upe le ua le lo Tagai o te ine o lo ua ngā solo mai O umatai tilo tilo te lelo sawa Wacha ulu ulu mai O le sau mai ceremony Wacha ulu le alofa I lunga o kipe ona Momo onga o le lojo Ia taunu Samole ngalolo atunu Mita le nganga lo tulanga Samole ngalo ole nganga Momo onga ole lojo ia jaunu Samole ngalo atunu Mita le nganga lo tulanga Ingalo ia oe o le atualava Ne ingalo ia oe o le atualava Ne ingalo ia Ea o te whaatala whātul tātua tu nuu nei fwoi vaengo lea so. Amatango nei vai yaso I na ua te liu mai le tautua I Samoa nei. Ea a o iei fwoi le tautua. Ea le tātua ofisa au tui New Zealand I Porirua. Ea le mai le tai au na le lasa I pa le tula e tasi nei lea wauli. Ea vele nei teimi te whaatalo whātuai mai Samoa nei le tātua tu nuu. Pa anga ia maua foi ia whanongo longo man mai mua ia ale si ufongo le LAUMUA te liu mai lona ofisa I Samoa nei I lano vaia ia vai atu teimi ia lewa tula mai fitu minute te ele tulai tasi le auli teimi Samoa manatu ia ele SS mal teimi New Zealand ia ai fatalo fa foi le aso sala to Hawaii America Samoa Ia manisi vaengo le lonolangi ai whaitau whaatasi tātou ma New Zealand ma Australia ia o le asonga fua le nei ia awanga le vaenga le tāpo inga foi ia le nei aso saia I lantou ia ua ese foi le nei asonga fua soli wa tātou tala noa ua tele whaamtalang le mamau atu sa tala noa pe sa ave ale te mia whatoa a mata mai ai ia a ungo nei wha mai
Temi New Zealand pe New Zealand sa alu ele ia ma Australia sa alu ele tele o fam talanga o tu singa ma taula ele va ai lang fele le wa o le pipesi mai le fa mai ia ai sa pe foi le ele tala no tele si ta to no se tanto tofi sa mo ona le sa sanga le mu fai lava ia matalon te tai me so o male tawala to Russia ma Ukraine ia wa ave fo ye ma fo ai so oro masia Tautua mi o pe o nei ele so ui o lea so le Samoa matua is we ma fo va ai nei la mo no fanga ye nei Samoa le Tautua tal no ele to fa am talai nel tulanga ye Samoa ele so male amata mai le so tofi le so lulu na mo i ma waisi to fa finele amata mai ina on matua i sui ma feliwa ina ma fo faul Tautua tunu to tele o Tautua tunu piwa popole foi o le mea le pe on na ave ele fa le popole to tele ma tua ia nai fa na witi ele tai mai ai o la to pui ia pel vanga le o lo tu ngalu el to tele e mese la veli vanga i matua ia le wanga i me ne la so fu va ai ne la wa pe o lo official tourist o ile ele fo le me fo le sa ia il fale pour le no o i lunga mo to fa sanga i male fale su fale fatunga so oi male fale o lunga o le mele fa sanga i male fale o lo fo io sepen renins mo to o nale fa isiaki fai test va ai nela ia tu ia la va ngai wa pe va ngai so fo malo loina ai dili mela o so ti ma fo le fale o tourist le fale sa hele lo ma fo tu na o men sa lo ma fo i ata lo official tourist o le officer sa tu le mta il te mau ai ngole atunu sa pe numero tasi le sa wol tu pesa sa mai faf i le official tourist tanga ta fa mai mo mai lua o i sa ave pe se officer fo ilele e tu li mata i fo ilele mo tanga ta fa mai mo mai o le tupe matangata siasi mal Tautua tunu mai sia tunu was we nei la wa ai fo le mala til no wana ngona na wa Tautua tal noi fo wa vai ne wa vene mano fonga wa le ai se tupe to e mau mai ai le ai se tourist a wa vene masui mano fonga wa nga e tangat e fie ola fo le leona fa mai wa me pe se no fonga wa suru fa e tangata suia mai le tulang fo le te mau ainga suia mai le tulang fo le o tangata ta fa mai malo e se le lang au suia ne o se no fonga fo le wa fai nei masiaki o tangata o Tautua tunu o fa mai ia ui o le amas Tautua me ma fai o Tautua tala no pe Tautua te tala no o ma o fe lava le Tautua tala no e le ase wing o Tautua va ai lo ia o le malu pui o Tautua lava ainga lava o le mena le tau mo fai nele mtanga lo se fo malo loina una ia tu o Tautua tangata abe se lo ma fo isi me uma o la le onga le se wing tu le mata ilo ile tausisia o wale puia ma saunga le moi o Tautua ai ia ava ine foi la ile tulanga foi le wa tu le mata ine ye wa o no fanga ia lo fausia fa pitoa e o atu ye Tautua tunu tangata foi ia lo pe wa fulu wa masalomia tono ai wa fulu fever tale ia tingal fa i tulo ai o le umai tau sole wa watu e mal tangata fa na siakia se siakia tua o le fa ilonga o popole o le mautonu ia langa le fou fa mai a Tautua o le fta o me Tautua tunu o le fou o la ngona fo i te manatu o ia saia ia o tu na ia o lo te tala noa nga ia tunu i fafa e to Australia New Zealand
Hawaii America America Samoa ele fu ye la wo ye la ngon na tato mo tu sai na tato uso de wo i tanto 2000 nei lu tato ma fo fa pe io c'est siak au me ya le foto mai e vai ngale se te mi tanto si le fa si langa mai le vai ngole officer le pui ngal tanto tu no fa la fa fo se nei ya le vat e fa san la wina tu lo o le vai fo le ye o le la alwa tu e mal tanga fa pela o aule ele o ye se mai fo le tele fiva tele itale vai fa pena ale what we te mana fo le se siakia tawana test fo le se fi loa o le la wo tu nei o le tangata le o luma po le o tu o le ia ngol siam ale la wo expose ia o tu langa la ye o le no wa te mai me ye o so pe la mena foto mai ile tato tunu to ale le ia alu na o tangata o la ye wa tale o fiva ia mati ngale fa i tu lo alu la siaki i po wa fa mauni ai sia mal covid io na sa lo le fali fati no lo isi vai ngai wa mai fautuanga tanto malo mal sui fu malo loin tu al falsamo ta penna le al falsamo pe afa pe le se falsamo i fale ya fa no fo ese nai al sui lo tanto ai io se potu fa no fo ese ai tu mai o lava ia nei po tau mafai e po e nuai le vai e o fale ta ele tu lo fa ngai esia fai la masiaki o le sa o tanto tala fo le tai o le sa siaki te fitus fultala sa fai ai siaki fo e tanto fale mai tu maoti o siaki la ia mo ila to ia la fai malanga i fafu e la o finga malanga pe fala finga malanga lena malanga ne le so really e fiti o ia to matangata America nga e o ia to fiti ia how neila o le mo me famtana la le wala to fai fu o se la sanga mana ia telele e mai ele upu foi le tu fatasi lango fatasi le osui o ia la to ia fa de mai tu mot nisi le ona to fai ma siaki fu so ni le tanto tu ma nei tele mele o tanto tu o le sao la tanto tangata Samoa ile te mile nei o le tanto wolo ele mele fa Tautua na tanto telefonga ia o le tulanga foi lele awol tumu matau fao tu tono falolo o le mea la le pope ona yel taulanga ele aso ne o mene le o tu ngao vole vai sone vai ne sone o i supermarket nei tono sone na ale pitole vai valu nei lima sava ia o i falolo le na le fa mai fa i tu malo na ia ina la wata pena fa i tu fale mai tu malo fa i tu malo e talia tu se tulang pe a fai fa te o wasol la ngali le me vav e li tio fe asa o to New Zealand Australia mana tu no tu twila le o si dia tu le tele lo po le numero le we alesa ma o pe o fitu se la mon tu pu e le fai mo le yaso ta fe la lo fa ma ale mela o le ta tu te fata ele ila se case fo le ta to o maliu pe maliu te ile tu twila tele fa ma nia te wo ma o luma se fa mtala ai mo tato o le mai ta watu ia o polu ala to ia tangata fa ma wina ana na e mauti no fa o popu nei to e sau to se se tato news fo se la wivas from le lua tangata o polu sa vai e o le lua na le tu la lua la ule to fa tangata ale na matu tato telefon manono tai le o masalo mi ai tangata to tasi ia ta ilo me te minne ia a fuatu la ia ile vanga le ele ai ma se to atas e tu sai ma le report o ta fi o tinga ina se potu ta fi el tanto mo tanga singasi e wa sa o ala fautu ngai e mai o tona au le pole pole me e o le fulu masani la le la fa sanga e fa lango e lunga o uma tatui
wa umo ta tui foi ia lesa tau sitai ia matalu e foi tui o lo ta lo foi lo tai a lo foi li sitangat a lo foi o a lo foi o ia le na ia ta tu lango nga lu e fantasi ma nei tele tato pese la soi ia sin tato musika tanto liulo le se update ia mai le tu langa foi le vaenga o committee o puingo fa lave te tupo fa fosse Samoa se fai lautala Tama male fia fia Maka pese ma aleluia Ole ainga bele nei foi o sau Se fa fia fia Nai tamaiti ma aleluia Saula ia se ita fia fia Le mafuanga le nei fia fia Langi wa fe fuli ai Talu ai oe le tamaitai Oka le langi matalati Ele tio le ali o satani E ulu vale solo i te ngata tai toa tasi Ele ngalo oe o alunga ale matangi Saula ia seita fia fia Le mafua anga le nei fia fia Langi wa fe fuli ai Talu ai oe le tamaitai Fonga mai loa Se fa fia fia Si o tato tunua toa O lo ingoa O te le tau whai loa E te loa Te ai fa fonga mai loa Saula ia se ita fia fia Le mafuanga le ne fia fia Le langi wa fe fuli ai Talu ai oe le tamaitai Le langi wa fe fuli ai Talu ai oe le tamaitai Mai le pai o le tunou E tawhai fia E le nei tae ao Mātango fia O le asolua Somafua O le asolua sifurutasi le nei o mati Ia whaatala whaat fo I le tātou Ainga whaasalalau Ia le mai tau atu Tō tele lava o lo o mwhai o na whaatasi mai Whaatala whaatu Ia, o le nei a ua tau mwhai le tūlanga I le whai o tātou pesa o ta inga I lunga e whao ngā e tātou penga te whai langi e pe o tātou Zoom meeting, press conference. Mua le nei, talo o na tau mwhai le tātou ngā luenga. Ia ona o le tūlanga lava I le pui pui. Ia o tangata, ia e mesia lava I le tona o telema tumu tono o mea e whai e tātou whaasalonga o na o le whaamai. E whaatala whatu ia e le whaafonga mai mō mai o si o tātou tunu o iri nei vaenga o le tae ao. Le wua ma whaatasi atu ia ma le sunga Tangaloa, Dr. Thompson, ia o ia o lo o taiulu I le whatinoina o le ngā luenga, I le mta ngā luenga o soifua māloloina.
ia o lo fa pena foi on fa nga ia ia le tatou ngā luenga i le whenga ia i le tunu ma nei taimi whaingata i le whaamai ua a whiai ia si o tatou tunu ai le nei mai ngā le aso ia manatu ia mo le whaafonga mai o si o tatou tunu iei mata upu ua whia tu ina atu ma longo pui ali e foi pa i o le tunu talu ona fie si o tatou tunu i le whai unga o le vai aso te nei ia mai pe fo ona sauno ai le tai o le malo i le tu ina tuinga o tatou la sanga o mamao ia ma le tulanga o lo tatou ia nei le nei taimi ia ia tau fai pe e tau tau fiofi ia le vave pe pesi tua o le whamai ia wha pena fo'i ma le tulanga o le tau mawhainga o le puipuinga matanga luenga o le sui fua malo loina ma le atunu atoa ia le melea ia pe le ona matamea le fionga le li fo mai nei ia tangaloa ia sao noi le tulanga o Tautua nei ia tatou cases pe tu inato on po ia le whamtalanga mai tatou malo ia ona sao no voi leo le li fo mai le tulanga i le whata ua i le whafonga mai si o tatou tunu i le whata ua o le tulanga o le tali mau le whale po o le home isolation lea ua mata ona whaatino nei le vai aso le nei mai sea mo i lanto ua fia sao no voi leo tanga loi le tulanga o le whaatino ino o tatou suenga po o test ia tatou whale ma no foanga o lo whaatino i tatou test ele o whainga luenga ia ona whaanga ioi ei lea mawhai watu se whaamtalanga ele tulanga lau tele o Tautua ili tatou ngā luenga e pe on tam whai ili tatou komiti ma le matanga luenga o soi fua malolo ina la fotu i tanga loa sao noi au whaafo mai si o tatou tunu. Alo, whaftai whili, ia, whatau whatfoile, whai man malo. Samoa, mwhaina whanonga mai le ni tūla le aso. Ia, peona tuatoi foi tūlanga whamamu. Ia, mo tauna lava loa nga i runga le hea whai o lato wa fia, e le COVID-19 iwa. Le natai uporu nei, whapea i sawai foi. Te minei lele motu mai e tato motu i manono ma apolima, po i ini si wa fia. Whamau ni e tūlanga lea. O le whaitau a whai pe ona iei tato teses mai ana nafi. Ua se lau walu sifumantasi le la whai o lato ua whamau ni o a fia i le COVID-19. Mai le se lau walu sifumantasi e sifutasi lato o lo tau fia i le whalmai. Ono ni ia whangi aunga fo ia. Tau en tau fia. Ia mbawa ai foi ia ai le toe tu atu tua i ainga o le telo tato kesesia le wa advice lava po fautua ina le home quarantine ia isi tato keses uma o no le tulanga o le o telo ila o lato uma nei la sai tono ainga ma fioanga ai le i o mai test patino tulanga o le shaki po afia pele ai ia o le vaenga la le o lo tatou mo vai o le home isolation o i latou fo la i le tulanga le o le home isolation o latou i lo i ni a unga fo ia lo whamau ni e susuenga o lai positive o lo i COVID ma o lo malolosi pia i le ni a unga i whapea mai latou e le o i ni a unga o ni o onga fo ia e ono tatau wai ona tau fia i se wharepa i le tulanga le i whanga solonga o le tatou testing strategy i le sakinga o i latou loanga i mai i tatou whare mai i le whare mai umai ni upolu i a whaapia sa vai i tūlanga lea so o le tūlanga fo i la i le whatingoa tatou test i o le whaonga le meka o le rat o le rapid antigen test kit o le rats o le
test le whaatino i le taimi le taunu atu ai e le vao le 20 ana i 30 minute whaatari ai ia ona moa la i o le result pe positive pe le ai ia le tūlanga le i susuenga o le tūlanga po nei e whautua atu le malo le tunuku wha mole mole aua le tumu i ne o loo whaatino i tato test o le toa telo i lātou mai tau ina o loo tumu mai e le mga o ia le whaatino ino se test i le taimi nei o le kapo testing algorithm o le tūlanga i lātou e ngā waa e on whaatino i le test o i lātou ia lau wha mautinoa ma wha mausari o la ile tangata o positive tono lako a inga o ile tangata o positive ma ua mata o na yeini ngai a unga foi e tau masalomi ai wa afia i COVID o a unga la o le COVID sfuluiva e lei mas ese nga ma unga fulu o fulu masani fo le tato masani ai tele lava o le peo tino fa avela bella peo sos fa malili matinga al fai o le telefo la to ile category le tau o le mild o india un foi mild ia e isi complain pe o tulanga fo le tinga o ponga ivi ia potina fo mangava puai tulanga ia o le tele lava na pe o tino pa fiva ia tinga le ulu ia pe o so foi se fa mari le tule o vaenga la ia a foi nei e tauna le fo tai pele mano le tunu tulanga ia a faila wa ia eni a fa pe o le temi la le tau i lona auto va e fai se test e o a fia i le covid fluiva ia por le flu masani lava lana le e pesi fo flu o le fa ta sia flu ma le covid fluiva o le tulanga la na fatino ka ko test a le mai tauina lava i tonu o le ono tula fa tangaina dea le so ona tumutumu mai o le malo la tunu i tato test sites o le popolenga lai le so ona tumutumu mai le la asa wai o e lo yeise tangata fo le e lo yeise nga history sanga exposure e le yeise tulanga e ono so ta e ma se si o la positive sau lotu i le laina a test le tata le luma po le tua oe ai positive le ala wo ke ia wo expose fu oe expose le to wa inga tulang fa pena ia wa vai fo le mata o fa inga luenga i le tau fa mama manga i le tulanga le ia o tau fai fo e fai le social distancing fo le tangata ia ala ke tata le tatu tu no mele ia i le temi mele ia pe wa ava ele panic fo le na una way e fatinol test ia nga lo le tulanga o le unnecessary exposure fo na ia ele tangata lai mo tau fatinol tau file test o no tulanga ia ko ni o le pesio sa fa mai o le vaenga la le fo tu pe le tanga luenga i tulanga lava o le no fo ile fale au o le so na fe fa na tau le tula le va tu le malo i le valu tai au le lua le uni e fai e fe au tau ona fai poi fa tino i tula o fa tau o me mo o mia ile tula le ai au fa na le i tula ia e tu tumu wai foi mele fatino e test o la to o la uta tau na fatino la to test ile tulanga le so e tau wale no foi le fale au le feve i te mai o lona lua o le fufulu ma o lima fa ngasi sanitizer
ia po le whaongar whasimoli ma le vai e furu mai lima. Ia, ma tau sisi lava i le social distancing, po le tau sia hoi lea o le mamau whaatapulaa. Ia ma aua le so na o ne tumutumu o tangata, tūlanga lea. So, o peo preventive measures a ia e tautato whaatawaina ma ave i le whaamomua. Tuaso so o mai leo tūlanga o whaatinoina o testing. I le vaenga lea. Ia o le tūlanga fo i lātou test positive ma whautuaina e nofo file mu le whale. O la fo uo umana whaataatia ta iala na whautuaina ai. Ia, so tatua ngai whaitau ia pepa na ua tu whaatu ia o tō i mea e te tau on whaatino te tongu o ainga. Pei o le vaenga mua. O le iei fo i le se potu e nofo to tasi ai. E se potu e nofo to tasi ai. O le te unga ma le tainga o lava ia whaapea le disinfecting o le po whamaina o tono potu ia po whale ui se tūlou. Pea mai on whaonga tūlanga ia. Ia o le tūlanga o le lava le vai tino. Mai peo to te lea le pe fo linga kau tinga inga mai fo le ni aunga. Mai se lava te peo tino ma le tinga fo o maso le tino po ngai. Ia, te lea maa fo mai le lava o vai o tino. Ia lava vai o tino ma inu pentolo. Tai whae lono tūlama inu le paracetamol po le pentolo fo. Ia po le Panatin, po le Brufen le sifala au. Tau ke lalo le fiba. Tūlanga ia, so tāua whanu fo se potu fo le whale. Ia a whape le se potu. Ia a whape se sifale whale o fo le itua. Ia itua le whale tele. Whai whanu fo to atasi ai. Ia le ua ahia. Ia po se tulimanu fo i o le whale o pot whale tele. E whai te teo le le longa moena. Tūlanga whape na. Ai awane iso na o e nisi. Le vai mua lea, vai ngalo o le si vaenga o le tāua o le whai o tatu whonga i tini uma. Le ngata i le o lo ngase ma mai tau ino positive, ma wai lo positive. Ia e whapea fo i tangata o le ainga. So o le tuma mālau tele, whai tali whonga ia ma le maintaining o social distance, le tūlanga wholelo le talanoa, whatatanoa tūlanga whapea na wa tāua fo i le whatatanoa i lātou a fia. Po eni meo o whalongoina, pe ko se me mana awai. A whape whatuputupu la ia le tūlanga o le tinga ina. E whai lava nā wa ese whale mai o laktani. Le fo uman whatūlanga ia sons, sa se temi talanoa iei a whiri tatou sons. Ia ala lava uman whatūlanga ia tatou whale mai whai tūmalo. I nuu mai tu malo fo i ole e paai e le fal mai ma le fal mai ia e fautua ina lava le anga ia i fal mai ia e fo ni e to fati no se siaki ia matulanga na awol a fa pe te lo fo ye ni a unga mai te lo masalo bia fo o sa expose aua e te alu fo i fal mai me lo tum boina to ra to fa la protest e unnecessary fo low exposure i le tulanga le i le virus. Ia mwhatupula ia e pe lunga ia whai numera. O le whamoe ma le aim atoa o le tamwhai o le tato level 3. Ina e tamwhai e bave o na break le whai numera o i lato e awhia. I le COVID-19 iwa. Ia a le mai tau atu. Ia e fōlinga na vai o iese tūlanga lea. Ona o le so ona tumutumu mai o le malo o le tunoo. I le fatin e mana o fatino la ko test ai o yese se indication for le e tau e ona test ile taimi ma le taimi wa o le fafita u le tu la mai i le vale o le sau test nei negative then you assume la negative vai lava a le wa expose tu la ngale ia e le ti lo fo la wa no inga ati wa ia so ai ali ai mai ni au ia na to fai tio mai fo la ia lo fenga lunga ai tu langa ka po test ai le ai o la vang sa o test ile aso fati no ai ia le wa unnecessary exposure oi ile aso le na sa wi fi lo test o no fo le fa pe test sia tipo o a ia sia ma pe le ai ile nei time
Ya, male vai muli pio nai ole fufurunga folio tonu o ainga fambana sino fuanga folio lo fano fo sia isi. Ile vaenga lea pio na rato foi fala ulo antanga nuenga ile telio o waso o sola. Fai lavan fa ngaso se tu ina vai la au lava fu fale. Pio le vai la awa le ua fa tu ina fa aina fo ile mtanga nuenga o le Clorox. O le Clorox e tango fie to e mo lava so se supermarket. E mo so se to ina fale ulo lava mo le Clorox. Ia pole le rosa e le sifanu le mai Frankie ma io le rosa foi o le Clorox o le chlorine le vai lei ko kongu le chlorine tama ia e ala le fuana au mai 1 to 3 pe tasi le tolu tu la fa pe ia fa pe e mixi le fale ia pe fa ia tapu ni tu tonu le tasi le tau le vai ia o le malo sila na fencha pe ia so se sia mai o la vai vai rasilia e furuai fale ui da mai on fa na e le o a ia le siama ia fa pe na fo io na solo fa mai tonu o fale the political disinfecting process le en fen fa tino tonu ainga ma ala fo ya ua whaafonga mai le pa ia siu tātu tunu i le saunoanga whaamamalama le sunga i le Dr. Thompson ia e pe ona whaafonga mai le siu tātu tunu i le tau tautala i nātu ia o vaenga o lo o ave i eile tukulanga i le whaamamafa pa o le unai a le mtanga luenga o soi fua maloloina ngā loi whaatasi mana tātu komiti o whaamalama whaafusei i le tau mawhainga e whao o atu i le atu no u whaamatalanga e whapea fo i ma awala o whainga ia apo o tātou protocols o lo o whaatino o mai le ngata i le whaanofo i sea i lo lava maota ma lo lawa po le home isolation le sa sau no ai li fo mai ia e whapea nā fo i le tūlanga i a tātou aia inga o lo whaatino i tātou kaku rapid antigen tests le sa no ai ia le la e pe on sa no ai tulanga i le tumu mai me o lo fatino ai ia tato test nei ia ai ta u fo il fa fonga mai si tato tunu tulanga i le tato ia le vai ngalo na tolu po le la sanga tolu third level o kako alert levels le o wo ye nei tato ua una ia ele tulanga ele muli ta ia o le angai o le tunu i sone taitasi ua mai a ona fatulanga mai pela ona tau fai atu ai ia famtalanga mai tatu malo o le nganga a to lava o fatino ina o sone ina ia nga isao ia le tunu ia i au nanga o tatu services o lo lata ane i maota malao ia o fio anga foi malala fanga e mai sai tulanga i le available tato fole o loa mo le tulanga fo i le fonta mafa i le ngata i tau mafa e mo mia i le tunu ia so uma pa pena fo i vai o meo o a fo i o fale tala vai ia o pamu penisini ia o tulanga i mo meo o fale tupe ma fale ma fai o na mawai a se leni le tunu o vaenga ta ua uma ia o lea ua tau mawhai e whaatu langa atu. Ia o lo fua fo ia tātou sounds po tātou sone taitasi. I le mea o lo tutu o ia tātou whale mai. I le ngata i whale mai mto tua, whaasolo atu i le anoa maa, whaasolo atu le atu matamutangi ali pata. Ia o le itu sif, le itu i saute o le atu noo, whaasolo mai i le atu whale alili, ia ma le atu sa fata le atu si omu si yo a i fala time sa matau mo nga i mai i fala mai i fale olo ma le tatu fale mai le mwenga mo le northwest po le pito sa ma sa si fo tatu motu po fa pena fo i savai lima tatu sone o vai na i savai a valu sone o vai na i polu ia o lo fa tino fo i tatu sone na i ne tulanga o lo ina ia ngai ia le mamali o tupe on sa no atu tanga lo
e tūlanga ua tūngā ni a unga e alia e mai, ia o le whaamai. Ia o nā ngai lea i se whare mai o la tāne, o whare mai fo ia o le ua ia tātou fo mai. O le ala fo lea na tau mawhaia ia i le plan talu wai, ina ia station a tātou fo mai. Station a tātou fo mai i whare mai whai tū mālo umai le tunu. E tā pena ia sapo mai ia le tūlanga lea. Pe a whai e alia e mai ia e le tūlanga tonua le ua o iai ia siu tātou tunu. Ma enga nai tūlanga i tātou sone, e toe avatua le tua lalo i le pa i o le tunu i le tūlanga o le whātāua o lo talimau i le maota malawa. O tūlanga ia o lo ua mauti noa e pe fōna iai experience so isi e tunu e pe o na lawe vea muai. Fiti ia o New Zealand, e whapena fu i Australia, ia meise ona i tātou uso tua o i Amerika Samoa. O le tūlanga lea e whautua ina, ia whapena ona nofo i whale mo le nei taimi. Ia ai se i wanga nā, ua ieni a unga tū ngā, ua e le peona sao no le li fo mai, e le ese a unga o le vaenga le neimani a unga o le furu. O le apa apatu o le tātou komiti, e meise ia o le tau mwhai atu